Nanang, ada siyang kwenta yo. Awan kwartak. Nag-imot kayo matanan? Awan mo't talaga. Pangala ako maiti kwartak ngayon ako. Katjak pa'y mo't nakaapit iti mula ta anatang. Rason nyo kit di data. Imot kayo nga, anya data? Uy, Ima, nag-alam ita sinilas mo. Ginatang ko api lang. Ijay ngay. Ijay ili. Duwan sa matikasta nga sinilas mo. Talon sapay. Bagi akong data maysa. Itid mo kanya kon. Nya. Kursunadam ayat chinelas ko. Wan nga rod. Bagi ko na matan. Kursunadak nga men. Ay katun sige, mabiit laeng tain naksukatan to'y chinelas ko. Takukwa mo da ito'y. Ay na, thank you. Ay na, nagsingpot ka matanan, Emma. Thank you nga talaga sa uulitin, Anya. Nagdawatan man ang itiday ta chinilas mo pilang. Ni Emma, anang. Tinesting ko lang nga dinawat katintad na matanan. Anya, ay na anak ko. Di kalagbaing itikas tangar aramidem. Agdadawat ka. May mayatan tag daw-dawat ngam di agtak-takaw. Agpada ama di dagita. May mayat matlang na di agdadawat. Basta maday, kababa intikas tangar aramidem anak ko. Adala nga rin chinilas mo. Di ang kayo matdumawat no kayat yo. Pakibiyangan yun tumat amin pati pa nagdawat ko. Saan mat nga dakas da agdawat? Yang kayo kit di matdawatan di sleeper ne bakat emangan ha. Tapnohang kayo nga umapapal. Tilap apalan nyo matgamin. Pilang? Tata, bagyo dato nakabitin ito yung adakal nga galon. Away na apay aya. Dawatak ko man. Hanyon samat nga usaran dato yan. Ay, usarak na ita. Pagsibsibog ko kadagiti mula. Hay? Ne? Ala? Nalomat gaya man je papayayo. Dawat akong je maysa. Ay, sige. Alaan mo, ti maysa. Agpay soyo. Ay na, nagsingpat kayo nga kakaruban. Hang kayo nga naimot. ay, mabitlang ata sukdalay. Sige man nga rod, tata. Ay, pasensya kayo na, nataktak kayon. Okay lang. At je, lemon yung ay. Bagyon sa mat na dyan, dumawatak man. Uy, sige lang. Manggaw at kalatan, uray ta, nababamay. Kan jay si Leo. Mangugutak to niya ta. Isagpaw ko man ite idangdang ko. Sige lang. Ada ko mga lakalaan. Ay, thank you nga talaga, tata. Nagburas kayo matgayam iti pipinoyo, tatain siyong. Wain pilang. Awan ti reject na, tata. Ay, awan pilang. Nangina nga may ti pipino ita. Iso nga inla ko may pati reject. Ay, sayang ah. Ay, awan nga uray maysa. Awan. Ay, kat nakalako kayo nga rodan. Agpabarato kayo nga rodan ah. Ay, jak pa'y nakasinger. Apay ngay, yung kayo agsingiran na. Into no umay allowance pa pilang kung natay nang ipautangak. Ha? Ay? Ni, akin sapatos iji nakawaray jayan tiri daw yu? Ay, sapatos di bakit dayta. Di nansa mo unay usaran. Ay, dewata ko na nga rud na nga usaran. Ha? Umanay ayakin ka. Ay, wana kat nagkasakaan kami kanibakat mo. Alain ulat na. Daan sa amutay. Saan pa yan nalabaan? Ay, siyak ton timang laba, tata. Laba akton. Adakan pilang agdadawat. Wana na nga manag-apal. Nagaduman dagita igamaun. Anya man dagitan, dinawat mo manayin. Katintad da. Ay naanak ko, kapilitan nga itid da. Ta sigurado dinawat mo manan dagita.
May mayatan ti agdawat ngam di agtakaw, kunak manan nanang. Ipadas mo man dato short pa nanang. Dinawat ko kan ni Tata Carpio datoy. Naiwaramat nga may ije balkon da. Iso nga dinawat ko na tahang kanumat nga susar ni bakat na. Naipat kano kanyanan. Limok magngaminan. Ay manjak, ay naanak ko di kalaagbain. Pati short pan daw dawatem. Kathandang aron nga usaran nan. Di pa kaya tayaalaan kayo. Jakmat nga piniliti suda. Kukwayo datan. Hindi kayo katagyaman tailaklak aman kayo nga idaw dawatan. Anya? Intan makipurdiya pilang. Welcome kano ti amin amapan agdalaws. Tangdanan datayaw. Apay adalusan dati balay da? Pumanaw dan ijay ta ipaabang da kano. Ay? Umaikan ta inta tumulong nga agdalaws. Ta isupay ti ited datang danta. Nasakit isikat ko. Anya? Da kayo latan Angam kita akto matkid di. Sumurot akto no kaskas ano. Nagladaw kan. Dandani kami malpasen nga agdaldalaws. Hanak mat nga umay agdalus. Anya nga ruti ko umay ditaw. Apay nga daig kamu asakaw. Pangusaram dita sa akaw. Ayan na di aking balayan nanang. Aday jay kusina, aglut-lutaw. Sige tama panakman ija ayan na. Apay aya, anyat ibagam kenkwana. Secret, nanang. Nanang, umuna akong agawid niya. Sumaruno kayon ton. Nay, anyat ingkargam dita sa ako abinaklay mo nga ay. Dagitay inted ni madam. Radradyo, olas kam-kam, kalkaldiro. Aglalaok dagito yan, nanang. Inted na, wano dinawat mo manan. Inted na. Sige, mapanako, nanang. Ay, umayak mo ten. Mabainak dito yun. Ibabainak mo ten, anak ko. Nekat, taswildo yung ngayon nyo palang inala. Saanan, kababain. Isuntumit lang nga imay kamandimawatan iti kumkumpurmay. Di kay may nakidalos. Sa ita, imay kadimawat iti kumkumpurmay. Katapay aya, impakajakmat. Jakmat tinakaw. Ay, unay kan aya nga ubing. Ala, agawitan. Ma, hanmon samot nga ususaran dato'y payong mo iti ruwarte balayaw. Ha? Ay, usar ano rumwara? Adon samot ti payong mo. Dawatak dato yan. Ay, adatay daan apayong ko. Isunti alaam no kayat mo. Daytan mangtod ka lang aro dun daan pay. Data baron Ha? Sige matan Laglagi pa ma. Damoryo give kat damoryo receive. Ay, kwa. Maasi ka kadi kanya kun. Naimbag kanyam tada trabaho yung ag-asawa. Siya kat awan. Ha? Anya nga'y alakon. Gawatak ito yan niya. Ay, sige. Ag-umatangak tulaangan iti sa bali. Tata Berto, nagpentas mat data tumba-tumba nga tugaw yun? Ay, Wen. Intil ni kumparik dayta. Regalo na kanyak idi kasangay ka. Aya? Nagmayat matanan. Ipadas ko man mataag tugaw, mabalen. Ay, kit mo na. Ay, sige, itugaw mo. Banasay ka. Ay na, nagmayat matanan. Kaslak nga agin indayon. Hanyon samat nga usaran datoy. Dawat ako na. Ay, saan regalo na kanyak dayta. Kaya usaran mi dayta. Pag sinsinublatan mi kinibakit ko dayta. Hanyo nga bagbagay tagtugaw iti kastoy. Dawat ako na niya, tata. Bagi kon. Anya? Ay, saan Ay, pasisyakan. Tila bangkiton, tidawatag. Anya kayo matanan? Mangtut kayo bangkito pay mat. Ay, regalo na ngamin kanyak dayta. Kat irigalo yung mat kanya kon, Ay, saan mabaling? Ay, pasisyakan. Saan di saan? Imut kayo mat nga laklakayan nga.
Ay na anak ko, kababain kan, pampanaganan da ka iti agda, tagdadawat ka nga main. May paritan aya tagdawat? May daruman aya tagdawat? May balodan aya nanang? Ha? Umapala ang dagita. Ulitak manan nga ibaga. May mayat tagdawat ngam di agtakaw. Kandi kayo kay di agyaman ta makatipid tayo. Ada dagiti daw dawatak nga ususaran tayo. Imbes nga gatangan tayo haanan, di supay ti igatang tayo kuma. Wan ngam pilitem mo ti taong agpadawat. Nga uray di da kumakayat kat pilitem adawatan ti daw-dawatem kadakwada. Ay na, adamat lang kadakwada data Apay mapilit ko nga rod isudan o talagang handa nga kayat. Wan ngam gumura ka kanumat no di dapat ganti kayat mo anak ko. Ay na maday ti kasta. Ne, anya dagitay mo, Emma? Dagitay man napidot ko di tabasuraan. Napipintas pa nga minabadpado dagitoy. Imbasura dagitay pimanaw a borders di tabangir a balay. Ne, asino nga dagijay? Jak am mo dagijay. Nabiit damot laan nagabang di tabalay ti kaaruba tayo. Aya, uy, nagswerte ka matan. Ay, sang hambag matdatan. Wen, pasig abadbado dagitoy. Jakon kinalkal iti unag. Basta binagkat kulatan, takas lamayat pa'y mat dagiti karga na abado. Ay, dawatak nga rodan Ha? Sige adamat kwarta yung nga igatang yu iti baduyo. Ngam siya katawan trabaho. Sige, bagyak datan niya. Sige, yagmon. Bagyakon niya. Thank you, Emma. Sige. Sige, kukuha mo. Wow! Nagpipintas nga talaga. Bagbagay ako, nanang. Nangalaam manen kadagita abadaw. Nang dawatam manen. Napidot ni Emma iya basuraan. Ngam dinawat kon. Manen? Kitaan nyo man no bagbagay ako. Nagmayatifit yung nadato bado. Kandato sandal. Husto-husto na kanya. Ay katlaba ampay mat Hanan. Lablaba ampay lang. Usarakid din. Ni, ala, ada pa gan duwa nga pante itoy. Wow! Nagmayat-mat dato yan. Korso na dakti kolor na. Kan ada pa'y, ni, ada pa'y bra. Apag iso ay, narot-rotan dagi ya underwear ko. Ay na anak ko, ibulang mo dayta. Apa nga ibilang ko, sayang Ay sos pati dagita pagtatak ko nam. Uray ko manubarbaraw. Kurso na dak nga rod. Madlaw to pa nga nangina dagito eh. Ay, Jack, makagatang iti kakastoy ka ngina. Asino dyan na ang light? Ay, nagbangsait. O nga rod. Uray siya katadamat mga angot ko. Na, si kansamot bilang. Si kansamat nanang. Angutom ka de, takilikilin. Angutan niyo matatakay-lakiliyo. Siya nga tangagpaiso aya. Ay ikatuman nga mintabadom. Talo aldawon adi mo sinuksukatan day ta dinawat mo abadaw. Ay, Na, kumanudkod ka. agagatalak nga rodan. Naggatalak ka na yung dato kilik-kilik. Kante-entero nga bagik. Grabe tigatal na. Oh, Ay sos, ingkagdigaws. Agud-gud kansan. nanang, kitaan niyo man no bagbagay ako dati badok. Nay, nangalaam manen di tabadom. Apay, di mo pa'y laimbulang dagijay, kat aggagatil ka lang arudan. Sabali manan datoy. Ada na pidot ko nga hambag. Kat dato tilinaon na. Ada te wallet. Ngam awan mat karga na. Ngam inalaklatan ada te wallet. Dati man kataan niyo ka di. Na, una yun ti panangigpil mo di tawalay. At dakarga na aya. Awan nga ron. Ngam inikak iti basit Anyan, kas kalabak nang iti kastala nga manak ko. Maya tupay. Aguray ka. At dan sapay na iburdaan agan di ta pantalon kan badom. Agpadamot anagan ti na iburda di ta. Wan, iso nga agpares na gito yung abado. Kan oray dato wallet, adamat lang na iburda nga nagan. Ngay, akin ko kwa ngay kadagita. Adamot nagan na. Diyak amo
Hindi daan pagan ano datoy. Taimbal lang da nga roden. Anya? Ay, inakman gumatang iti bawang kansimbuyas. Santo ag-awi dakton. Ay, nabanog akon nga agpagpag na. Mabiit man lang. Siyak ti kasasaom, nana. One. Oh my God. Ay, ni, apay ay, ibatan biyak. Apay nga Di ka pumanaw. Tamangayawak iti pulis. Si kagayam tinangtakaw iti mapukpukaw abag ko. Anaglaon ka dagitin suot mo. Anya nga tinakaw nga ibagbagayo. Ay sus, awan mata mo kay ta. Badok dayta suot mo. Kantaig igpilam awalet ko. Kukwak dayta. Dayta na iburda anagan ko dita bado nga suot mo ti ebidensya. Kan oray tawalet ko. Impaburdak matlaang tinagan ko dita. Ay, awan na mo kita. Hanak maglagtatakaw. Oh. Ay naman ng Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid man dito'y Pilipinas. Uwan nga rod, aning. Nag-awid akong tang makabanog matag ubra ija abroad. Awan pa usto nga ina na ijay. Di pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat. Ay na talaga narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin ti nag-abroad. Ngamjak na anusan. Iso adya akong nagren-renew iti kontratak idi. Ay uwan adagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay kinagpaiso na. Nag-apa kami kanila kay ko idi napalabas. Giste nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga siyansa na. Apay ayamanang. Ay, ti amo, kada balay may nga sangputak manipod abroad. Taka na yun ti pawit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masangputak. Anya, nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis-bisyo na. Masursurunak nga ron nga perme. Imbag atahang ko nga impawit amin nga kwartak. Urekas-kas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tada na ilasin mo a kwarta manang. Awan nga roda Katahin na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya maning. Ay, ito kumapay tawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ati pag-iyanan me pailangan niya. Ha? Kato naman ang awan problema iti dayta. Ngam ano san tayo tani saan mo't adakkel to'y balay. Wenhan nga problema data ading aning. No kayat mo papintasan tayo. Siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat Adakan ka amanang. Tano siyak awan maikarit ko apagpatarimaan iti balay. Tani amo mati ka sa saad ko. Si siyak amang isaksakad ka dagiti dua nga anak ko. Taam mo mat nga intarayan nak dagiti nakirelasyon nak. Wen, maawatak data. Isungarod nga tulungan ka, tamas asya na kanyam. Asino ko mga itag tinulong nohaan nga datang agkabsat. Ne, chocolate man takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rud, Robert. Mahan ka mata. Nagsamit. Awan hilig ko iti kasta. Itong sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rud, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. At amumat nga paborito te kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no, kasya nga ang gubobrakat dahito iti pamadput ko. Kasla nga mabangbang aran no mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnedtan dito'y balay ti kabsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Si ka ngamin, nuhan mo ko mga min nga winalwaldas di kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pita kung akanayon.
Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kon. Ay, anak nga kilitian, ha? Ay, hangay, tarog! Ayun na. Si Mangpud ka maggaya man, Fatima, balasang ka. Kaano pa ya si Mangpud ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Ngam, awan pa sa lubong ko kanya yo, ah. Pasensya kayon, tahang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon, kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't ngagsalsaludsaw, diti pasalubong. Tinapatag, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawid. Wan matkait dia, ngam jay daddo mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idi nag-applyak nga nag-abroad kat awam matim papabalunda kanyak nga uray peska o no tuyo la kuma. Kas lakit di nga dem padulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Angaw nala siguro mo't abalasang ka. Ay han nga ang angaw lang dayja tata. Talagang agbirok da iti pasarabo. Awan kit di ti babaen da. Napuskul ti rup-rupada. Mala, bye-bye idan Fatima. Aywan, di mo't naggapu kay jibalay da aning akabsat mo. Ay, wan, apay aya? At da ni aning ijay, pasyar ko ma. Ha? Wey, kurso na dam jakabsat ko, tata. Wan, hindi naksamag kayat. Maikatlon da ito agundaway, panang sarong karguin ko ana. Medyo madanaganak, ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng? Gandakkel je balay mo niya. Sakto laeng? Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gamin ang asawak. Sige, aramam jak habsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasingpat ka nga lakay. Kan nalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning iti kasla kanyam nga ay. Swerte na kit di ata kurso na dam. Agpasalamat kit di ata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay boy, san alapod da ita, Fatima. Ibilang ko, kas pudno nga anak dagita anak na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga rod, Fatima. Tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aneng. Tapno lumawa. Adda nga min sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo adu dagi nga package. Kat sikalat na amanang. Sikat ti agdesisyon. Ta sikat ti akin kwarta iti maaramat. Wan ag-business akman itoy. Aglako akiti syukulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilakok. Nukas na, ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate, manang. Wan imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, wan gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Awan iti panunot ko dayta, manang. Uray taadando ang anak ko. Tano makirelasyon akmanan, ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Diyak kayatan ti masakit nan. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay natanganan ti kitaam. Diyag tawon iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag ko nga agararam ka nun Tata Amado kanyam. Wen nga ron. Laklakayan mo't dayjay nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni Tata Amado kat nalawa di dagana. Kandakkel di balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpirm ida, kadang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus, kunamsa, mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungot ilalakay. Ha? Anyalat sa wendag iti taon nga inulakay ti pakirelasyon manang. Apay ngamin nga dagiti tatao ti panunutam aya.
Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga isuda ti mangpakan kanyam. Kada kayo nga gina. Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dayjay. Nawang pe asawa kakat agparmakan yan ha. May maya tila kay nga karelasyon aning. Uri agpinos tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadong tila kay nga karelasyon. Kankang ronaan ti amin nalawa di dagana. Apa kasla idildil mo dya kabsat mo dyan lakay nga gararang kinkuha na bakit? Babaan lang ka lang, Robert. Napintas mo't dato yung awagas ko. Tap numapan kanya ta dato yung balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan ka ng bakit? Tamabisi nakmanin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aneng, alaan nan isudang agiin ay balay na. Kat datati agbati ito'y. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene. Nagpaiso niya. Bili baka talaga kin ka bakit? Talaga anawido ka. Kat syempre tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may mat datoy. O na, ni Aneng tinangi patawidan da iti daytoy. Ta iso ti buridag. Saan nga mabalin data? Han nga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan ito'y. Amaw, nga awan pan nakaikarikin ka. Talaklakayak nga dayong si ka Aneng. Ipalapal ko latta, to'y ayat ko. Bareng si pawam latta. Tata Amado, awanin plano ka makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sa bali ak kadakwada Aneng. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Siyak ti tumakder nga amada. Tata Amado. Ay ayaten ka Aneng. Tapanunutak pa'y anaimbag day tata. Sige. Makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. Addanam namak, Aneng. Haan ka man mat nga kundi pakipot si ka Aneng. Apay, nasinaw kaya nga balasang ta kundi pangina kapay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man o tilalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo nam kit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi di anak mo. Apay, maipay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulungan nga mang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado, manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kitkitaan jero pa na Jay daga na di kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang. Sige kit din. Aklo namon. Tani, han mo nga namnaman dato'y balay ta adun ti gastos ko ito'y. Ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Ngam siyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang manang. Ay, unfair dagi dyan nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da dyan ay naramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta, manang. Basta family house datoy. Katangay siyak tinagastos para itipan na ka-repair na bagyakon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension na pa yan. Isang ada sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin manang. Iso nga rod nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit Aneng. Di ka matanagan. Tanuawan pa pananyo nga agiina. Welcome kayo balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Yung mapay nga agnaid kami ijay. Aklunan na kami nun.
Tapno adan rasa unti pa nagnaudyo ije balay ka. Ala na aklunan ako. Di kay to pulos baybayan. Promise. At damat nakakita ka daaning kanla kay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya, kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damot ka no? Anya! Wow! Mayat nga ro da nakasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya nangawan karbangan da ito'y balay. Tadon tigastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana nga mawan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na timapan kanyak. Bagay na tidaduma. Kat nungay asawaan dan diyang absat mo. Kat mayat laon Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kaya Amado isuda nga agi na ije balay na. Ne, anyat gagaram apeng ay may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun Hanmon nga almanan dato'y balay, aneng. Pangasem. Saan aday tati gagalak manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Agpaiso? Nakasta, talaga nga asawan na kan. Wan manang, pudno ti kunam idi, ama sursuro ti agaya. Bayat nga minti panagden nami kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanya, kun kadagiti duwang anak ko. Kunak ngamin kanyam. Nasingpot da dya nga lakay. Anya nga, di bak ng katadtan. Congrats, aning! Bumangon ka ditan Fatima. Aldawin. Kastalat ka din, daramid mo. Agil ilag kalatan ngagmalmalam. Ay, amumat nga madmaditirik nak. Kanayo nak nga maululaw. Han ko mawawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga magagasan. Unaron. Ay, atan sa amutong sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakapsotak nga kan kanayon. Unak ngaming agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kayat mong timatay, makamu ka. Rumwara nga ro din, tadapapanak. Papanamanan aya. Kuyugan nak nga ron nga agpa-doktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, wrong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, taidagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak, numalpas ti check up mo. Ta ipalugan kan tulaangan ije paradaan. Oh, at iti allowance mo ije pagadalan nyo anak ko. Agyaman nak tatang. Inkayaban di adi mo, ta itulod kayon anak ko. Wen tatang, mabitlang nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada, tapno makainan na kamot, Amado. Siya kun bakit? Tama banog kang agbaneho. Isungarod nga insuro na kaagmaneho, tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya kun, sana balay, tapos idaglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingpot mo kada kami nga agiin na Amado, Agyaman nak, tadimtang kay ti biyag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panakiasawak kan ka. Pakaragsakak paikit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasangbayo iti biyag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan akman nga rod, ta idagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak nakita. Inak kumustaan ti kabsat ko. Asino data? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo maya ka. Ay, awanan
Jakon makakita ading ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita. Gapo iti sakit ko. Anya? Kat, nagpadoktor kan? Agag-agas ka? Nagpadoktorak idi. Inikandak iti agas ngam. Nabayagan nga insardang ko tawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ngay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Jaka mo no ayan natantan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapanta iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Oh, dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, Iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatiddag pa'y tibiyag mo. Ay, mababain ako na yun kanyam. Pakawanan na ko, ma. Ni, anyat ikid dawam iti pamakawan. Pakawanan na ka nagbalinak nga agum nga kabsat. Inagumak jehang ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matandi ng pambanagak. Ala, lipate mo day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duwam dito eh. Ay, mabahin na kaya asawam. Kabaalak matkiti nga asikasuan ti bagik. Kan saan nga balita dadagi jay kakasinsin kan kakanakan ta ito'y nga karo ba? Pasaray umaydak matkiti tultulungan ito'y ah. Ala nga rod, ngam no talaga adimon ka ba ilan ti bagim, umay kan to alaan, tayawid kan ijay balay mi manang. Ay na, agyaman na kiti kinaimbag mo nga kabsat aneng. Iso nga napintas ti biyag mo tadtanta, nagmayat ti pa nagpuspusom. Ay da, nagpintas ka talaga, Marina. Sa anak ama uma amang ming-ming-ming itinagamo aropam. Dinakman mo't bulaan, Mang Hinir. Katno bumakatakon nga balasang. Oh, nagkuna. 40 laeng. Bakit ko nang kidain? Di makuna bakit katay agtawon iti sangagasot. Anya, ni Mang Hinir nga talaga. Kaya Mike. Jakto pa'y ko na ke 65 kaun. Taon la day ta. Tatirik na. Kaslag taon la iti 21. Unay matdatan? Kanya ngay Marina. Kasya na mutin na. Nabayagan nga agdat-dato na ka. Kano ngay nga aklunan na. Ala ni Mang Hinir. Anya nga nabayagan kat dua pa'y lang nga Domingo nga agdat-daton ka. Nabayag daytan para kanya. Sana pagpalastawg. Sana ka na irwam nga agdaton itinapaot. Ta kadagiti amin ang nagbalin nga ex-kaw. May isa, dua, wano talo lang aldaw ko inaklunda kaon. Ha? Ay, dapat tayo babae, asyak tinangaklon tayo so tinagaram. Talaga lang Ay, sana pa nagpalastog ko naman. Ang awan mo tinakatuloy kadakwada. Sika siguro ti final, Marina. I love you. And please love me too. Please, Mang Hinir. Kanak ko mapaiti panawon ko nga mang tingiting itirek na. Okay. Ang please kumamot Di mo mo tiyabot iti makabulan Ay, mabayag unay, tingitingem iti agpatnag. Tapno mamwa kung tigasat ko itong bigat. Ay, siyak ni Hinair, manang. Shooter nak ti anak mo, Marina. Nagamam mo kami iti social media. Kasta ka day. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay me, sir. Ay, di nakawagan iti, sir.
Hiner ko ng blatan. Kaya nagpimpensyonak manang. Kastagayam. Ay ayat ti anak yung manang. No siyak ti makagasat na. Ay nanam ay tutibiyag na. Itid ko amin nakasapulan na. Ket ano sa mga armon sir? Ay ste, hiner, barang maisalat ako nada. Ay uwin nga rod. Ay no aklunan na. Ikasar ko adago sa Ay na, di ka kaagyaman tada pa'y lagaram kang nga uray 40 mon Marina. Aklunam ki din ni Sir Hinair. Ay, ante. Anya pa'y lati sa pulam di tangay. Pensyonado. Awan trabaho. Nanam ay to ti biyag mau. No iso ti makaginasat mau. Nabiit pa'y mat nga naamamok ni Hinir. Ay, mang Hinir. Nadla ko nga naragsak nga kasarsarita da jay. Kan nasingpat ante. Kay isumay. Aklunam mon Di kan agpakipot Marina. Kamaten nyo ti aldaw. Barang makaanak kapay. Apay di mo kaya talumakayang? Ay, saan nga dya kinalakay na titubang wano pagdua-dua ante. No di kat, jak unay am-am mo ni Mang Hinir. Nag-am-am mo kami lang dya social media. Ay na, asidag lati lugar da dito Agdumala nga ili ti ayan tayo. Kan impasyar na kan ijay balay da. Saan aya? Ay, wan ante. Tainawis na kami idi nagkasangay dya kapsat na. Oh, anya pa'y langarot ti pagdua-duaam. Kat naamuam mo apod no abalo. Aklunam ki din. Narigat ti agbaak Marina. Di naktultuladan. Taagbabawi ak asaan anak ki asawa idi. Isu amak ki asawa ka ki din. Gundawayam ti kaada ti agaram king ka. Pensyonado pa'y ko naman. Anya pa'y lat sa pulam ngay. Hinir, ti kayat ko kat mangag ninanang ko ti pangagdang ko. Isu ti agbalin nga saksi iti panangaklon ko kanyam. Ay kayat mo asaway na. Ay ayatan ka mat Hinir. Anya, hay. Kulak nga uray sana kun asumango kada kayo. Ngam agpilit matoy anak ko, hene. Ay na, ay agyaman manang. Ay, nanang. Ay, apay asyak ti arako po may hiner. Ni Marina Abaro. Ay, siyempre. Sikapay nga umuna nanang. Respeto ka na kayo. Ay na. Ay, thank you so much, Marina. I love you very much. I love you too. Ay, bala, agkasartan. Awan ka di pa'y lab. Si kamat Hinir. Makabulan pa lang nga nagdanata. Damagamono masikuga. Siyempre Ada nga ron napasama kan itinagbagitan ta. Siyempre damagag. No nakabukal ta na dagaws. Awan pay. Apay nga tangay. Diyak amo nalabit. Gapo siguro iti edad ko. Marigatan aksamatan nga agsiko. Ay, santa mapukawan itinamnama Marina. Dumtang tulak ta. Ay, sabay ko Tapno adamat anak ta. Ay, uwin. Santa mapukawan itinamnama. Mga nuinto next month kat masikugan. Kumusta dagiti agasawa Hinir kan Marina kabagays? Mayat mat kabagays. Awan ba't ti makita ka problema? Apay, awan plano da alumasin iti pagnaadan. Makipagnaada ka din iti agnanayon iti balayaw kabagays. Diyak amunoan niya ti plano da kabagays. Mabainak mo't nga agdamag. Taamangan no pagarupin da papapanawak ida kabagays. Sa bagay, adamo pagsayaatan na. No saan dan apumanaw iti balayaw. Apay kunam kabagays. Apay kabagays. Una, mairanod ka iti pensyon ti manugang mo. No anya ti sidaan may. Sigurado anaimas akanayon ti kang kaninyo anya kabagays. Ha? Ay, kwa. Saan aya kabagays? Kwa. Ay, jak amo ti sawag iti dayta kabagays. Jak amo ti isungbat ka.
Nanang, mangantayon, nakaluto akon. Madamag ko man laeng, Marina, anak ko. Apay akanayon at tinapatigatangan ni Hinir Amasida. Paborito na kaday. Ay, kwa. Diyak amuan, nanang. Gumatang kamot iti maisabaw, anak ko. Manipod nagden na kayo, tinapalatan tigat-gatangan na Amasida. Ganapay asaan asikati gumatang. Ay, awan mo't maigamak nga pensyon na. Anya, di na itad ti pensyon na kan ka? Saan, nanang? Nay, apay ngay. Ay pasensya ka na ko, no makibibya nga. Ang mas daawak laang, taday di amam, amin asapul na, itan na amin kanyak. Katsyak ti makaamo amang i-budget iti matgatan na. Ay, sabali siguro ni tatang ay iti asawak, nanang. Agdumada siguro iti prinsipyo. Ay, Marina. Pudno nga agasawa kamin. Nga maging gatadta katyak pa amo naman o ti pensyon na. Mabain akmat nga agdamag. Ay, ipadoktor ka naman ditirik namin, Ir. Ay, saanan. Gastos la da ita. Kan gagangay lang oyag da ito. Aging bagak tumulang. Ay, sigurado ka? Wan. Ay, wang gayam. At dasa nga ilek no madamdama. Sa anak namin ang makarwarta. Kasindarak ko kumaitangal daw. Di namat maitantanti magisindarak kanyak. Iso nga imbagak. Ngumay dito'y balay. Ha? Asino aya? Ay, nay. Iso siguro daytan. Ay, pakilukat mo tiri daw. Please. Ay, sige nga ron. Mabiit lang. Anya kayo matan? Kanayon ama dilay ti kwarta nga itadyo. Pasensya ka, ang anak ko. Madingamin ti Rick na. Itadyo nga rodan ti kwarta. Tagbayadak manin iti tuition fee. Antoy. O sige, pumanawak matlada. Ay, mabit lang, anak ko. Yamamok pa ni Nanam Amarina. Ti asawa ka. Hello, Nana. Sige, mapanakon. Ha? Papa, intun sumaruno. Isap-sapa yung nga itad ti allowance ko, ha? Sige. Ay, Hiner, anya ti kayat nga sawon datoy? Anak mo day nga balasang? wan, Marina. Unak man numay sa lang ta anak mo ijay natayan nga asawam. Jaday abroad. Ay, baka wanan nak no limod ko ti maipapan edidayta. Anak ko itiruar ni Julina. Ngam adan sa bali a pamilya ti inana. Ngam di kagdanag. Jakon sublan ti inana. Anya? Ay, sorry ano nagilimod hak. Sigurado ngamin nga maupay ka kanyak no ipudnok tinapalabas ko, Marina. Iso please, pakawanan na kumak. Naimbang nga oras yun, Nana. Dito'y ka dito balay ti amak. Ni Papa Hiner. Ha? Amam? Ay, kwa. Ada ka din ni Papa. Dito'y nga mintin yung sketch na papanak. Saan ka no makarwata masakit? Pudno ka di? Kwa. Wan, nasakit nga minti sa kana, ta simro ti rayuma na. Sumrak ka. Ay, agyaman Nana. Anak mo iti sa balimanan nga babae day Hiner. Ewan, Marina. Apay nga nagilimot ka kanyak. Ay, ang mga nodan to pa'y sumangpat nga anak mo itirwar. Manuda, jag pa'y sukuma. Ay, talo dalaang. Anya, unay matan. Apay nga mo yung bagbaga kanyak deta iti. Kwa, sorry Amok nga bin maupay ka kanyak no ibagak dagpaiso. Adan bukod a pamilya dagiti nada. Kinapudno na. Isuda ti papapanan ti pensyon ko. Awan ti mabat-bate kanyak. Tanudyak mo't ito ti pagrebeng nga kadagiti anak ko. Maidarumak. Isu nga awan ti maramida. Unay matan. Pasensya kan awan ti mait itad ko akwartakan ka. Kat ulitag
Dagkid daw iti pamakawan kan ka, Marina. Agilibre ka mama, Marina, kaanakan. Nagpensyon san di asawam. Ay, Nay, di ka agsinaay Agilibre ka kunak. Di ka agim imo, tamaditi kasta. Kan, apay, no saan agapu kanyak, nakaasawa ka nga ron iti pensyonadaw. Naimbag tadinurugan ka edi amaki asawa kinihiner. Tano saan, baak ka payla ko mga aging gaita. Sigin agilibre kan. Uray tinapay laeng, kan 150 alone. ay, anyat kwartak nga ante. Ne, apay, di na itatipensyon na kang kaya. Kano agasawa kayon? Rumbang lang nga irimit na tipensyon na king kaa. Awan irimit na kanya kante. Ngamin, adu ti suportaran ng anak na itirwar. Anya? Anak na itirwar? Apay, adu ti chicks na. Talo dagiti anak na itirwar ante. Nagitilangan anak na ti suportaran na kanya da. Anya? Ay, naglokon. Nay, Marina awan nang durdurog kang kaamaki asawa kinihinir Adda na kamaw. Bakit kan? Iso nga amo mo tinasaya at kan saan, wal? Ha? Saan kamutan nga ubay tapno padurugan? Basta awan pagpabasulam, Tawan ng duruking ka. Pangadang muray ta. Sapay kumatawan pagpabasulam ka anakan. Naimbag nga oras mo, Manang Carol. Adda ka din ni nanang mo? Uwan. Ada, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan nga madamag ko man lang. Talaga ka di napudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di paglulukwan lang? Saan, Manang? Nakasagana ak amang ipanagnak iti dayta. Ikasarap ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na ay, uri asino mat siguro nga anak. Talaga nga agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno panagayat, Manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Aywan gayam! At the date mi itaken ni Rustom. Ay, dandanimot nalipat akon. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man apos iti FB, takababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami nga rod ken ni Rustom. Kat mabalin nyo matlat at agin nayat nga oray saan nyo nga ipos iti FB tila nga ayo adwa. Agasam mo ngamin ta ipos yu pa'y ultimo pa naging nagag, ken pa nagsinsin naklot yu. Uray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man, iti kayat mi nga ramiden iti nobyok. Katkatawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamam mo kada kayo. Apal dala dayta. Awan ngamin ubing a jowa da. Adayo ngamin nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't ngamin nga adu, ti man nakibiyang at tao, managapal da unay. Basta dagitay simple lang ngamin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukat akon. Diyak ang tigusen, tamangan numatektekan ni Rustom amang ururay kanya. Napanarmanan ni nanang mau, Carol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napanman nakidatan Nay, imbag man, tadyala makidayday tararamidon na. Huwag nga ruda. Di pa'y makawalisan di paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay ang dagiti mula na amasetas ti tasango ti balay. Ang amita awanon, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na di nga inam. No kaano abim makat, isumat ti panagamampang na. Nga ruda. Ang amanya nga ay awan mabalin, nasukir mo no mabagbagaan. Kanya nga oras asumang pataya. Tsaka mo, uncle.
Malam to mga tana. Alang araw, agsubli akto no malam. Kasaritak man itinalapat na nga inam. Nakitak man ang jay postmaw manang Ricarda. Lapanan niyo man ni jay hot ano biyam. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rende. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na ititat taaw a sugar mami na kanadya alalakay. Ay na! Nagbidot na iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami? Katno iso ti sugar baby? Ha? Adaya gasgastusek no kasjay nga agkuyog kami. Awan! Aha, imposible Jackpot yan na ita. Pangala ako maiti kwartak alaman. Oray damagam kini Carol aka anakam. No agdaw-dawat akin kwa na iti kwarta. Wenno saan? Ha? Jak aggas-gastos, oray piso. Tani Rostom amin, ti mangilib-libre kanyak. Apay, anya trabaho na di alalakay kabagays. Katno ahente itinunwang, kas kadabak-baka di boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo? Ikan kapay. Ha? Mangten ka man nga raw no da kwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, ano 5 gasot. Ay, 2,000 ano ada? Aday ta ti 1,000. Husto daytan. Tama nga no isugal kan ibartek mo matlaeng. Ha? Agyamalak manang. Bayadak tumutlaeng. Uray saanen. Tainted matla jay sugar baby dayta. Ay, big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada hot. Ngam saan mat gayam? Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk-ukisan. Ariglado hani, basta pakaragsakam, aramideg. Oh, agyaman na my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda, my love, sweet. Anya pa iti kahit magatangan ta. Kababain samet. Amangan no, maibusan ti kwartam. Saan? Ado pa iti kwartak, Ricarda, honey. Isong ibagam no anya pa iti kayat mo agatangan, gatangan ta amin. Kayat mo ti sapatos, blouse, sandal, wano anya. Uray bagpay laeng. Adangin na jay kurso nadak abag, honey. Sumarunon ti sandal. Nagsweldo kan, Carol? Wananang. Uray nagsweldo ak, di kay matlaikan. Ta sigurado agastusan nyo matla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti day dya lalaki ti pagrigligata ka kwarta. Apay, nagkunagamin aya nga agdawatak iti kwartam. Iso adamdamaget no nagsweldo kan. Tano saan pa'y, ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kung may iti kwarta yun, nanang. Ay kat, inted jay nobyok Ibagbagada, sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kam maliday tanga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat matmat gadan na mo't Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyok. Dayta ti mangipaneknek at talaga a love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw-dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laeng kumati kayat na kanyak. Angam sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agis tambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang.
Ako wala, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi ka mo hindi tasuot mo amin skirt. Papanam, mapangkansaki di manan makidate Ayun man. Ta itreat na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kaila iti apalon asin yang. Ngamin, manmano tikas kanyak. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wag nga rod, manmano ti kasta. Dagiti daduma, adda sugar daddy kan sugar mami da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipaneknek at talaga napigsa ti karismak sinyang. Nga uray bakit akon. Kita umut ngamen dagito lupok. Ne. Nagsisipukul na pailaeng ne. Kento'y patong ko. Ne. Nabnabsog na pailaeng. Adan sama yung kabil mo, di tayo so nabsog. Nanigamakman. Ay, saan Bimabaian ka mat nga agchan-chansing. Makitam. Di mo kaya ngay paigam. Piki na ita. Piki ka. Saan mo't Ne. At daan tay sundo. Sige, panawan kan. Tasukunan na konti sugar baby. Bye-bye. Awan manan. Nagaduman ti post nan di inam ka Raul. Dilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti FB. No kasta di mo nakita di ka barbaro apos na. Jay agkin-kinamat da iti boyfriend na iti parkay. Nga idi nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod, uncle. Iso nga in-unfriend kon. Tauray bagbagak di nakmula dengdenggan. Awan matket di dakes na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang ta post. Katamuna mat ti ugali dagiti tao di ti lugar tayo. Adaw ti man nakibiyang kan chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private di account na taurian niya't ipupus na ka okay lang tawan makakita. Rayak man di inam takasaritak man. Bagbagaan nyo man kidi angkal. Numabalin siya kaya ta makiboyfriend. Sardangan na kumantikas di nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko iti na lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. At iti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga love na. Takanayon nak nga ikan ni ti kwarta. Tunggalag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Una, paniknikak apalso ti ibagbagada a sugar mami ka. Huwag nga rod. Ngam ti didaan mo, katsyak ti ada sugar baby na. Aywen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanyak. Tapno mabainan daman. Malala, alaam manuntoy kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanya. Manang Ricarda, anda ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya day ta kabagays. Di na kayat maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na dya arostom aparakin ka. Kat, anya ita? Di kanto nga maisagmak anak kirelasyon iti da dya alalakay manang. Ang mga no panawan na kantaw. No isukat na kantaw. Kat agsangit kantaw. Si kamot lati agbali na kaasay no kaspangarigan. Ha! Di dan tumaaramid day ta kanyak. Ta love nak day jay. Kat no ka na yun nak nga ikan iti kwartak.
Inikanak nga rod manan, itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanyak. Nala. No kayat mo akat ikan ka manan, Rene. Ato iti 1,000. Igatang mo iti sidayo. Thank you, Manang. Rusak lamay sa, anya ti pagragsakam. Aramida manang kao. Kunak nga ron ka ni Carol, adi na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan, taasan kamit nga uping. Amumat ti nasayat kan saan, di ba? Katuan man! Ala, Manang, aramidam latta ti ammo mapagragsakan, kan pagsayatam. Apay, Carol, anya ti ibagbagam ijay uliteg mo. Di mo kano kayat ang maki-boyfriend. Apay, mapirpirwisyo ka aya. Apay aparitan nak nga gragsak. Kan namin anon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangted iti kwarta kanyak kunak manen. Apay pay lang amin ang makirelasyon kayo ka. Bakit kayon? Awad bibiyang mo. Aramidag ti kayat kong aramidan. Agkasar kami ka ni Rostom. Anya? Ay sus di kag dardarasudos. Ang mga nagbabawi ka ito. Anya kumangay ti pagbabawiya. Nasingput ni Rostom kanyak. Dinakpay pulos pinasakitan. Di kam nagap-apa-apulos manipod adda nagkinaawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak. Agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naikit pa panam nga rodain ka anakan. Agbordingak pala ili angkel. Tas asidag itayan ti trabahok. Jak kaya takabalay ti nobyo ni Nanang. No kasta inyawid nan. Wan angkel. Kasangsang pud day balay iti agsapa. Iso sinapak mo ti rimwar ang nagsapol iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ipapanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnaadan, Uncle. Agsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Di nakpay laaw-awagan iti bayaw. Tadi kay pay agasawa iti kabsat kao. Ha? Talaga kaday, adesidido ka mangikasar iti kabsat kao. Uwan manong. Ay, ayatek ni Ricarda. Di mo nga talokwan. Di mo pagsangitan. Saan to Apolos, manong? Anya ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang? Kan bakitan. Nasingpit kan nadungo kanyak, manong. Lo bilang kumapsut tao. Di mo nga panawan. Saan to Apolos, manong? Siyak ti mang taripato kan kwa na. Bayat ti panagbakit kan panagkapsut na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanyak iti pamanaknag. No talaga a certified single ka, Rostam. Damag ko nga agdendun na kanunda Ricarda kan ti sugar baby na, Rene. Wain kakasinyang. Natangkan naman ti ulo na. Di yung mabalinalapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalaki. Barumot kit day. Limawat akiti pamanaknag amang ipakita abaraw. Katadamit na ipakita na. Ay kat talagang aroda na in love kan ni Ricarda. Wan siguro kanayon naman nga ikaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro love na di kabsat kaw. Kitno talaga kayat dantag simpa. Makambuda. Sinyang, si kanto ti maysa nga abay intun kasarmiken ni Rostom anya. Kaninang meten, Anya, ay na, agninang aklatan, saanan day taabay. Basta si kati maysa nga abay, tapasig ababaket ti alaek nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat.
Iso da kayo manlaangan. Mang marmarites kanya ti alaek nga abay. Ano kasta talaga nga agkasar kayo ni iti boyfriend mo? Wen nga rod. Agparti kami to iti may sa abaka, may sa anwang, 5 ababoy, kensa nga 10 akalding. Ay na! Ingrandi nga rod ti kasaryo Nagado ti sagana. Na! Isu nga oray awisem amin akakabagya mabalin. Tapno saan amabangles ti sagana mi. Jay boyfriend mo taggastos? Ay siyempre sino pa'y kumangay? Awan makuti akwartak sinyang ni Rostom amin ti aggastos. Nalpasan ti kasarta, Ricarda. Talaga saan na nagawid di anak mo? Saan na di maray iti kasarta? Wen nga rod No isun tumot ti agkasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Ewan, sa dino abanda ti budeng ti dagam dito, hanay? Ijay pa'y abanda, ijay. Ijay ayan ti puon ti dakkelamangga. Nikat nalawang nga rod ti dagam Ay wana Dilaeng kaarol ti kagudwak tita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay wana, nalpasan. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanya. Nasayat nga rod. Sapay nangina ti luote dito'y abanda, taas si dagi di ili. Ken igid ti kalsada. Wana, adu ti mayat amang gata ang agam jak kayat nga ilako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wen ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Ada ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumamakasarita. Nakaturog mo't, ma'am. Gamno na patag ti bagayo, ringet. Wen man, Nana, tani, ada problema iti inlon na akwarta. Inlon? Wen, Nana, dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos nagbaybayad. Aniya? Nabayag asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigud apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakil agatad anana. Iso riingan nyo langan, takayat mi ang makasarita. Apay ngay, Rostom, nagdakil mo't gayam ti utang mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Wan nga rod. Ay, problema mo't ti kastoy. Singirin na kaun. Kasano nga ta nasurutan dati ayan kaw. Ay, kasano nga idaitan. Anyat pagbayad mo. Tulungan na ko mga agbayan, Ricarda. Tangay agas sawatan. Pag tinulungan ta ko maabayadan na iti utang ko, diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak no diyak makabayan. Apay ngaya di mo imbagbaga adakil gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inututang mo. Kat inintad kumot kan katidad duma. Kung tinaigatang iti sagana tayo di kasarta, ija tinapanan na iti daddo mga inututang ka. Anya? Iso ama kitinulong kang agbayad. Tadwata ang nagnumar ka di akwarta, Ricarda. Ila ko mo di daddo maadagam, tayo iso ti pagbayad ta. Anya? Anya nga, di husto di atap ko, hindi. Nadlaw ko pala, hindi akaslasan na mapagtalkan titigtig na dayang asawa yung. Kasano na ito yan, anak ko? Sabay nagkasar kami. Ay, katsangwan nyo, aday taparikot yung. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, hindi nga da sugar baby yung. Anya nga ita, minaysaan na kayo magayam.
Pila ko kun ati na dumaadagak anak ko. Ta iso ti pagbayad mi. Ti total, nairano dakmat iti inut utang na. Ta inik-ikan nakmat iti kwarta. Ay san? Di yu pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matong palitagon daway. Pagbayad lang iti utang ti dagayaw. Naglaingan nga day tatao. Sana mabalin. Kano mabalod gaya na kao? Kabaybayan niya mabalod Ikaroon na iti inutang na iti pagbaludan. Anya! Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapwede kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti duatawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangain. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod nga agla ka ngay, Benny. Ay, uwin tanay, di mas baalan, ti kinaragsak ka. Sika talaga. Makaisa, makmatkan. Ito bigat, agpasyar tatagdik ta. Rampakan tamot ati umunang aldaw, ti panagkinawatan ta. Ni Diana, tay anak ni Lolita. Untatang, ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, siyempre, long hair. Dahil tangamin ti kayat ko, iti may sa babae. Apay, simang patay na naggapo iti bagyaw. Di mo't agtrab-trabaho, kas sales lady iti may sa amul ijay. Untatang, ngam nagawi dahil. Di na kanu kayatin, tagtrabaho. Maya, kay. Nakachamba ka, anak ka. Ha? Ay, nalaada ka di una yan, na may dilig iti nobya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti duatawan na panagdatong ko kang kwa na nga eh. Kung nga raw, nanos ka unay, nag-ararim iti na iti Diana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko, tinagaran. Uri adda iti jibagyaw. Inaw-awaga alata, kay nararam ko iti silpaw. Kita inyo man, kay nasya mo ilakanyag. Iso na karagrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana, hanay. Jak amo no kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan no maupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Anya day ta, ha? Kay baga ma, ha? Maawatan nak nga ta. Uwi na, ha? Nobya ka nga raw. Apay kang asahan, ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok igi bagyo. Saan ka di maupay kanya? Saan? Apay nga maupay, ha? Basta nagsina kayo na, ha? Wan, Benny. Nagsina kami. Awang problema iti day, Diana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Yuray limati nagbalin ang nobya. Basta nagsina kaya. Benny. Ikasar ka. Sampay nga ita. Tagurnungak pa niya. Agyaman na. Man nakaawat kagayam, Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masikugak pa yun. Masikugak ko lang. Wan, Benny. Ay, agduan abulan ti sikug ko. Inalilaw nak ti ama ti sikug ko. Kuna na nga ay ayatan nak. Ngamsaan matgayam. Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro. Ngamadamot gayam ti asawa nan. Awanan ba hindi, Jay? Kastaya. Masikog kagayam. Wan. Agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmano ti kaskan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny, di ka matagtagtaga rin. Agsao ka Anya nga iti makunam ita. Ikwa. Sige, nagawit ta.
Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga gawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mulak anatang gampagay. Agawid ka adagusan. Manula ang minutos ta nagtugaw dito'y parke, Kwa, basta gawid ta. Ala, itulog ka di paradaan. Ta umuna ka nga gawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Tatang. Uray sa anak agwapo. Dami lata siguro karbengak ngagpili ati asawat. Kaya tagapit iti saan ko ngay mula? Anya? Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao. Para takupa lang. Diyoray sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta saan ko maamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mo nga main. Kahit naimbag ata yung pundo na pa'y nga umunakang ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. May nanay baglaki dahil nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkadak. Ay kawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agpurma ka iti usto Tado ti babalasang ijay. Kawin na insan. Talaga ngay purma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Alam nga rin insan. Tapno makaasawa ka magtayin. Sige nga rin insan na. Inak pagpapo guys. Di ta pa agawawid insan. Makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talaw. Uray no bigat tantong agawid ang makisala ta pa ay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy. Aginggay di lugar tayo. Sabagay, wan. Ay na, nagpipintas ng pagso na kiti babalasang dito, insan. Wan, kita dantoyam amukin ka. Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadagiti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas day dyan, insan. Apay adapay kabsat na. Kaya umamay, tayo buridag dati bagbagak. Ay sos, napintas day dyan, insan. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na ka, insan. Wen, danag mo na ya. Padasem lata matigasat mo kunkwa na Tay ko na nga rodin insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng maisalat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya kayam ni Susana. Ayos na ito niya. Ison, timangyam amo iti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay na, naglamuyo ko adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga? Ay, kaya ko na. Ay na, apaw. Marik na kagayata ko ni tiday ta babae. Nagpintas niyam. Kun madlawan na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kun. Crush na kanya. Ay, kasanungay ang adlaw mo, aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, sos, ay narakop na kunyaw. Ay na, kanya pala ko ngay. Arako po, matanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da itamanong. Danubya, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadanam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan, ayat tangarudin aday. Kahit inaklod na ka adagaos. Kaya natang. Longhir maninday nyay. No, dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak kumama maiturag nagdatong kang kwa na. Ang nadlaw ka nga damo rin na kanya. Iso nga di naram ka aw.
Uy na dahagos ti sumba na. May kaduan anubyong dayta, binay. Asawa mo ro dahin. Tapno saan nga susukat, inubya. Kawang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag dayay, tabalasang. Sana kas ka ni Diana, masikog magayam. Plano nagpalukwan, ti loko a Diana. Naimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa'y nga ta. Well, kinuray sa anin na nasinaw. Basta saan laga ang masikog, akas ka ni Diana. Maklong ko dayta. Basta ayatan nakmat iti napudnaw. Akas iti panagayat ko kenkwana. Ay kamayatin Nay, sika maggayam ti sarsaro mo, insan Benny. Ha? Sumipnget nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapigi bangkag mo. Wani insan tayo, insang buko sinibugan, dagi mo ula ka na tayo. Naggagat ka matan insan. Nagsapak arumar ige balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagang sa ayor urno nga munti pa ng asawa ma. Ewan na, tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong jay nubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ay unaw kasinsain. Inton na ikasar kaon. At sarsarong karam matla ka di tinubyam ige lugar daw. Ewan na, ha? Ang maminsan la makalawas, tabi siyak mat ititalong kaw. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay good, kita ma. Tamangan no maliwayam asarong karan kasinsin. Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako akiti mula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan may nga kasar ka ni ipagmaw, insan. Ada problema, insan. Ha? Problema nga? Ada namuak. Input no ti asawa kanyak. Diyan mga min nakadkadwa day nga ipag kaw. Apay, anya namuam insan. Babayadan magayam a babae ni ipag kaw. Anya? Sorry, insan ha. Diyak mo ininamnama akas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabain ka nung amin amang ibagay ti agpaiso kanyak. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Iso mo ilasag paminsan na makita ka dadya kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag anubyo na. Tanong maalanan ti kay kayat na. Wano makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dato inyo. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na ti agbalaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na alalaki. Ang mga agladingit kanto laang insan. Iso, baybaya mo. Apay nga yakas ta insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamang imbaga kanyak. Ati kasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack inggagara masakitan ka. Inggagara? Ha? Apay, naumakan binay. Di ka mag-araraman. Naginanak, pa'y tatang. Panagri na ngamin kaslawang mamapagtal ka na babae, ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan, basta napudno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak kaw. Ay, tatang. Nadidigra kaw. Sige tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Ada bagam kan kuana. Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat, Benny. Saan? Nakapimpintas ka? No, kaya tinak ikasar ka dagaws. Adornong ka.
Kaya't mo tiba katakas kanya. Wan, awang mo binakatan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kung tayo kasarkaan, Ispay. Ala, kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa, tabaket akon. Nada, ubing kamay. Kaslakan to pa agtaw-tawan iti 21. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na, aklunin na ka. Ay labyaw. Ala, pinagbatamatan din ang kulap ko. Amangan no makita data. Kay batanday tao, yaging gaadi na aklunan. Uri makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mo't apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta, agayat kamutang kanyak. Ala na, aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpatnag, Benny. Sigurado ka, Binay. Asawaan ni Ispay. Huwag nga rin. Apay tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga minpatyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kursunada yung sama nga min ni Nanay Ispay sa kastak kunayaw. Ay, tilay pagbagamay. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kung insan Binay, nanang. Huwag nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Diyak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa, nanang. Bigla na dumtang. Awanan ni ti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakatakit nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadakos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di kat ti pagyamanak. Palubosan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ko ni Ispay tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti, Na, kunak no da na biro ka maon. Imbabawi damay. Isungay nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, Barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Apay nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, Barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudan ka nakan. Tanay, ay, di magawi din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga taaya, Uncle. Kuna naman nga agsapol iti maparte iti kasarda. Kuna na nga agsublimit ladagos iti kalman. Ngam di mo nagawawi dahil. Ay na, dyan mo ngamin makuntak, Uncle. Makapadanag mo da dyan tao. Hello, Tatang! Ay, hello, Binay! Apay, Mau! Kasar mo ita! Magpalpaliwawan ka! Ayan nga, dagiti mapartay! Pagan ano mga kasar ni Nanay Spingay? Ha? Ay, ano na ita sa mo, mate? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din sangkaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na ka ni Ispay. Manjangay! Da kayo ati mga kasarkan ko ano no kaya iyo? Anya? Sige, Tatang. Bye! Kas day tirumbang ka da ko ada. Tapno reknahan damay timpari na ada kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti maray ti kasar? Anyat darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tatao. Kapabayin tinaramid mau. Apay pagbainan nyo ko ma. Nasakit nga min tinakam ko ay tinaramid nin sanggaw. Ingagara na ngayon parang tipag na. Nga uray sigod nga muna matakas jay ti ugali kang trabaho day jay nga ipag na. Imbaga na magkang ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay yan. Day tagayam ti pagsaksakitan tinakam mau. Amo na! Imposible ati na mau. Mamati ka mo to ka.
Ay, asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benny! Basol mo nadadaka sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha? Apay aya, Susana! Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan! Imuli di bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko di tangay, may! Umay kan ko na! Ngay tanod dadaga sa mapasamag kan ko na idarom ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan, pangasim. Kwa, ipakawanan na ka, nana. Nga masapon nga linipatan. Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Kwa. Nasaysayat lang nga agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Nya. Ay.